Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Fakirishkataka allichi. Judasmi Jesusta wañuchingapa hapichina tukushka. Levadura illak tandata mikuna Pascua nishka punllami ñacha yamukurka. Pushak kurakunapish, mandashkata yachachikkunapish, gentikunata manchashpami, Jesusta imashina pakalla wañuchinata parlanakukurkakuna. Paykuna chashna yuyakukpika, Iscariote nishka Judas pakshutipimi Satanaska yaykurka. Payka Jesus pakchunga ishki yachakukkuna purallatagmi karka. Chay runami pushak kurakunamampish, cuidak soldadokunata mandakpagmanpish, Jesusta imashina hapichinata parlagrirka. Chaymantami paykunaka achkata kushikushpa, Judas manka kushkita kuna tukurkakuna. Paypish ñakushkita hapina tukushpami, Jesustaka pimana yachakllapi, alliglla hapichinata yurishpa purikurka. San Lucas 22:1-6 kama. Kutinkaitaka rikunchikmi paktachishkata, verso 47 manta 53 kama, shuk hatun yuyayka kaymi. Ñukanchik wiñarinapi, ashtawan oportunidadkuna kallarishka kakanmi, kikin ñuka yuyita hapikpi, maykamatik chayaypaq kanchik. Jesuspaq ministerio kallari punllamantami, Judaska chaypi karka. Jesus yachachishkakunata uyarkami. Jesus imashata roshkata rikurkami. Mansarinakunata, chinallatikpi mana ruypaqkunata roshkata rikurkami. Nitukunchikmi, tukuykunamanta rikukpika, Diospak churi Jesus kashkata krinapaqka, Judasmi chaypi karka. Judasmi kanakarka allikrik chashna kakpipish. Kushkita gananapaq shuk oportunidadta kukpika, Judaska chay oportunidadtami chawcharka. Ashtawan kushkita charingapaq, Jesucristota hatushpa. Hawallami kay parlashkata risana uyana, chinallatik mancharinchikmi, Judas imata roshkata. Shina kakpipish, tukuykunallatagmi, apunchik Jesucristotaka ashallapi hatushpa kawsanchik. Achka kutin ñukanchikpaqka, imamanta shuk rimanakuy, mana kashpaka shuk tuta mana alli dormishkallami ministirin, imapish mana allikuna kashkata aqllay kallaringapaqka. Ñukanchik kawsaykunapi, ashata irkiyashpa, misaqkuna shina ñukanchikpi illakpika, ashtawan hawallami kan, ñukanchik allitatik aqllanapaq randika, imapish ñukanchikpaq allikaqta rikushpa aqllana. Amsa punllakunaka, fakirishkakuna, imapi mana allikuna kashkatami achikta rikuchin. Ashka kutin ñukanchikka mana yuyita hapinchikchu, amsa punllakuna ñukanchikta hawalla mishay tukushkata. Ashtawanpish yuyanchikmi, amsa punllakunataka ñukanchik kikinllatik mishay tukushkata. Shinapish achka kutin, ñukanchik kikin mana alli aqllaykunata roshkamantami, amsa punllakuna, llaki punllakunaka shamun. Ñukanchik kawsaypi, fakirishkakuna shina tiyashkaka, rikuchikunmi ñukanchikka alliyachishka kanata ministishkata. Ñukanchikllatakka mana allichi tukunchikchu, ministinchikmi shuk tukuyta yachak ayudachun makitakuchun. Ñukanchikllatik mana pakta kashkata yuyta hapishpaka, ñukanchikka kashpashunmi Diospagman. Paymi tukuyta ruritukuq kan, paymi pakta kan. Ñukanchikllaka mana pudishunchu. Chay amsa punllakunata, llaki punllakunataka, mana sapallachu, mana ñukanchikllachu purina kanchik katina kanchik. Chay sinchi punllakuna, amsa punllakunaka shuk oportunidadmi kan, kikin ñuka Diosta mañankapaq ayudachun chinallatak ñukanchikta alliyachichun. Shinapish kayka mana nishaninchu, Dioska chay ratullatak amsakunata hatarichina kashkata, tukuy ñukanchik llakikunata shuk kutin allichina kashkataka. Shinapish paymi ñukanchikman fuerzata kunga, paymi ñukanchikta sinchiyachinga. Shinallatak ñukanchik ministishka, mana huypaqtapish huyashkata mikunga, ñawpaqman katitukunkapaq. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.